he video hi nu pathum manifa te ngei that chimit vek du khopa rap thlak te chanchin ani pakhatna Andrea Yates hi Russell Yates ane anin nein Houston Texas an chenga postpartum depression na satak nein Clear Lake an chen na ina June ni somni sangni panga khan afate panga batta pa nim hluma afate tha chan hi asoi du lo ani postpartum depression kan ti hi nuin naute nei hlima lirulama har satna ato thin natna ani voini trial ma chonin kumsang ni pani khan afate panga tha thu boya damchung lung intang tura ti ani jet mana ma se trial an nei laya testimony petu doctor indo to soi ti ko tin a riat chu nuwa he thutluk na hi sut le in kumsang ni paruk khan trial nei that le ani a heta hian rel ru boy ani ti jury tenan pomtan nuwa he case ti top ni in Kerrville State Hospital ril rulama har satna nei te dana hmuna enkol ni in tun thleng hian he hmuna hian ala om ani patnina Susan Smith hi American ni in afate kumthuma upa Michael ale thlasom palia upa Alexander ate October ni somni panga sang khajakwa somkwa palia athata police ten hena reportin midum pa pakhatin ankar hijack thule afate kar chunga omchu phurin atlan botak thu asoya National Television rang ate chuan afate rubo tu chu himdam taka afate chu chuazalen turin angena US rampumin he case ngi venin naw pangte zon na chu anlo thok ve renga Eastern thei topa an dop nu in November ni thum sangkha chakwa somkwa pali kumkhan a in puanga afate chu na kar chu John D Long D la tlak tirin afate chu atha tak thu asoi ani fate atha chan hi an khuwa mi ho sa tak pakhat tomfin le anena anin kar siam that atum wang ni in an soi afate atha don tu khian Suzani chuan tomfin le an hena tang le kha thon dong in toma chuan fanei adu lo awangin anin kar chu ati to pani ti lo hriat tira Susani ero chuan afate atha chan chu aril ru boi wang ni in aruam han lok lo thu asoi thung chunga lung intang tura achung thu rel ni in kumsom thum hnuwa parolin achuak theiang Administrative Segregation Unit Camille Griffin Graham Correctional Institution Columbia South Carolina dani in heta omlai hian correctional officer pani an Houston Keigalale Captain Alfred R. Rowe Jr. atenen section lo manawangin Lead Correctional Institution Greenwood asonani a correctional officer pani te po hi hremanni kumsang ni somni pali hian aladam chuan parolin achuak theiang pathumna Louis Porton hi part-time model ni in a sex life anti boy ni anga in afanu te pani kumthuma upa Lexi Drapery le thasom pasari chawa upa Scarlett Vaughan te ankale nar hubbetin athata January ni sompanga kumsang ni sompariat khan Lexi akale nar hubbetin athat masa a Lexi atha tanga ni som pasari nuwa afanunau pangjok Scarlett Vaughan ni athat le ani Birmingham trial an nei lai hian jury ta chuan sexa tui ha Louis hian in chirin poyati ei lo ti mu in oga sang ni sompariat khan judge chuan afanu te pani tha thu boya thiam lo chantirin kumsom thum pani lung intang tura achung thu rel sak ani Lexi le Scarlett te pa Chris Draper chuan Louis hi ka hotak zeta engrem nama hi atok ngai don lo ani ti in asoi Louis Porton hi HMP Foston Hall Derbyshire dani in thiam lo chantira ni lai hian kumsom ni pathum chawa upa ani